tokmati salbaru fiaba hostel lahar patipuri sal paria obohaino tegasa patimo kasai feka Malkhung Philjagwi Twisa Dung mabai bufango thutai tisawa klaitaka TR 03N0772 numberni Hyundai company I10 Malkhung kisani bukido langma ardari yakti katika Malkhung khajak de Malkhung mothonai Patiung patika Swrangchati fungni jorao Bisramgoj thanabai khobjak Pathaliagat village ni Waringbari 8 nong national highway bo lahar patibong nungnai roksaka Malkhung Philjagwi Twisa Dung mabai obahaike lahar patidani nangka Oktober semanka Malkhung Philjagwi Twisa Udaipurni simi lembu chora bakhak thangai tongmani obahai jora huno Waringbari amsayo lahar patibongo klaidani nangka lahar patibong nungnai rok logologino koktoma roholaika Bisramgoj horbothano tangbithani brindiarok rok koktoma mankino tangbithani brindiarok patibong thayo phaiei sokpai phano fiaba Malkhung mothonnaino manliya kirijakai khani thangka এই জায়গাটার নাম কি কয়টার সময় চুরি এমনি গাড়িতে এমনি লোক আসলো না Juda-juda bemar manjagai hami maya anggi tongkha haida tawana sidi kaham shak nanyarok bai naikolja tei dulja klinik tabuk nini ani jotoni ganawono grengshauno kaham shakduk mangduk najagai mano najagai bitongo Mohanam Mediclinic and Diagnostic Center oro khunju bokung tei totorani bemuk nanya krung tongo MS ENT specialist head and neck surgeon Dr. Rakesh Tripura Bonakari Butongo, obstetrician and gynecologist, chest medicine, general surgeon, child specialist, consultant, neuro, psychiatrist, akusong. Dr. Shaknaima Kari of Clinico, Katal Jurani, Katal Machine Rogai, Shak Najagi Tongo, Te, Test Robo, Klajago, Romdi, blood test, ultrasonography, ECG, Holter, EEG, echocardiography, digital, X-ray, pathology, pharmacy, PhD akoro. Haike asikta lersidi faidi Mohanam Mediclinic and Diagnostic Center Nikuma Agartala Old Kalibari Road Kodamtola Krishnanagar Kogdok 93628241100 Tikisa Kogdok number 8575827871